Bechau Jisu la methai habagik jan kitlot kilwai Bechau Jisu om kentai lam yami bamen yola Jingem Bashidom Ihapan siya Gadik na bagya Ibay banda Jingkit ka bagya Lenter ka lenti Jingem ka lensyo Manlagasli Bechau Jisu Unlam kalati Bechau Jisu Lente Unlam yami Ngin ai ti Da jingem Ngin ai ti Lut nen pot nen sin Bechau Jisu Bet bow in your head Jindu jingkermen Deng deng iman Unsin ipoiru Hagaputlan Havapoy banpe Siyautay Jisu Jingim laban ya Bensting mau Bechau Jisu Unlam kalati Bechau Jisu Lente Unlam yami Ngin ai ti Da jingem Ngin ai ti Lut nen pot nen sin Bechau Jisu Bet bow in your head Bechau Jisu Unlam kalati Bechau Jisu Lente Unlam yami Ngin ai ti Da jingem Ngin ai ti Lut nen pot nen sin Bechau Jisu Bet bow in your head Aingu Mawblei Wala pela ingi bengin don langkum ni hakadi kapor Moderator Iyalam yakadi Jingiaseng Ialap Ki Nongkren Rev Presbytery Ki Pastor Bayed Jongi Ki Bayadon hakadi Jingiaseng Ialap Ki Temembesan Ki Longpa Ki Longpi Ki Kon Samla hadu ki hep ki berit Ki banapo ka Mawlai Presbytery Bat Ki bana baru jong ka Presbytery Ki wei pat ki kenhon balang ki baila bani don lembat ngi Ka shnong ka thao ki nok pendia shnong Ki invitis ki baka balang kala khots ngobha Ngashimi ka kapor ya kaban ai Mawblei jepi wei baro Haga ka tengga bathiang tam kajong turai bar unang padem jengi Jesu Kristus. Mawblei shibon
ya kani ke committee evangelistic jong ke presbytery kabala penyo benta yang au syakri berit jong trai bangine don benta hakani ke Jingiaseng Ialap hakani ke balang hakani ke snem ka benta keblesibon I moderator jongi iki kentin pediang sngobha jong pi yang a syakari ke Jingiaseng Ialap bang adap sisa ke jingkemen ka bokraw bang yo banya don benta ba pi kom ke presbytery hakadi ke Jingiaseng Ialap ngalaju don benta baki babon ke balang hapo ke presbytery bakat nungas ngukumen hadu kata-kata bang yo pat banya don lem ba pi hakabakum kani kapor ngawara ka jingkublei naka balang naka pastorate no klau ka bangadon naka presbytery normai yepi iwei baro ngelayo sngeu igi jirwai ki babang ke bathiang na phiki khon samla mangis sngeu kumba ngelayo malpa ya ka beneng hakaji em ka jongi yes ke ambo blen ye kar khui phiki khon samla balamba ke jirwai pinangla ya kapan pen kraw ya kaburom ke jong utrai ngadap de ka jingkemen ka bakraw bani I ya peu pailang balaseu spa jong utrai bakim sim ke bakodor ki ba plewan chakade ka Jingiaseng Ialap pidon heke jaka ki bang yo I pidon ro heke jaka ki bang ngam yo I ndeka balang kalapan kre ya ka Jingiaseng Ialap ka bit ka babiang lapidon hangno pila banyo ya kacaka kapor kabiang naga benta ban syakri utrai ngeskam Mawblei lakarku ya ka Jingiaseng Ialap nado menen bad ngidon ka jingit ka baskam bau jodo blei on karku yang iru ha ka janmit ngeskam bai wei na pedang jongi ngin pelat por ngin penkentang ngin IT yelade hakani ka no phaisngi ngin ngap ngin sha skor ya ka ka Mawblei udan ban keren lingba usakri baret ju kom katendong jong ka jingpen sawa Mawblei unirap unkarku yangi hakani ka janmit kalong ka jingyalam ka jong mensim jong Mawblei hakaba ngam semlapan bai lepa bai sakri jong trai iba pulih hakaba sedang ila pule ya kabenta kabanga ngan sekeren hakade kapor ngalas ngut holopa bagade ka Jingiaseng kabo mesim Mawblei uyalam yangi bado mesim Mawblei on pendap yangi wei dikijing kerku ke bakan saitam jo hakade ka no phaisngi ka kubor jong ka Ialap hakade ka janbit kalong na ka kitab kabarim unoy tholupa Joel kelenong kabar kedekhot kabalai puar kiktien tungin yesha skor ki ongkumdi di kanlong bawei baro ubakhot kerpat ya ka kerte utrai on penem yau di kanlong bawei baro uba khot kerpa jaga karte utrai on penem yau ka Bible haba ka kren yau kam sumkut tang hakta kamutru yaki kentai Mawblei nama kata ukhot yangi baro lada don nangi kiba khot kerpa dia utrai hakade Jingiaseng shisha utrai un sngeu yapi un karku yapi hakade Jingiaseng Ialap ngini duai trai de kabasngu ngiwana khamad jome nama ke jingkarku ke bakkan saitam kiba mayai the ga jing jongi ngai ngoye me ko konrat namar kalat ka bokodor bangyo banya lab de gospel jo ka jepni jong metrai ngai ngoye me na ka benta ka evangelistic committee jong ka Mawlai Presbytery
ngai ngoy me ko kon rahat nama ka de kapor jan be juga de kesengi mela penlain ni ke jipen wer baro bangin yo ban Ialap ye ke ktin ke jome Troy la dalam keman ke jome keren hangi ke medon ban keren la ke ktin ke jome ngin sha skor te Troy nama ke de kibriu ke jome tos ngeu yengi nama ye khot kerpa da ke kerteng ke batiang tamu Troy jingu Yesus Kristus amen. Ka kitab ka jang Joel ka de kitab ka belengkot udah way ni kinoi thulupa ubaret haka testament ka berim haka de ka jing thulupa ka jang Joel ublay upan pa yu dapun ki ai upan pa ublay hau Joel ya ki benta ki bau blai un pen pau yi ki dak jong pen jing pistomben ha kan ka perthai kawai pa ka benta blai pen pau Joel kalong ya ka jis neiba ka jong blai ya ki breu ha kan ka perthai bakatahi kalong ka benta ka ba kongsan ka bangi ngin yo banyak keren ha kan ka janmit shibun kinong batai ka ktin ka jong Mawblei kila persang ye ka ban batai ye ka kitab ka jong Joel Henry ngasikwa ban ye thu epi tang khandia kapor ka jong Joel ka por ha ka baki khon Israel kidon kiladon kimat kilamat ye ka por ka ba etam bakata ka de por jong kajinglong mrao bad na magata ka daw ki khon Israel ha ka de por lagalong ka northern kingdom la de southern kingdom ki khon Israel ha ka de por ki sngo tho bha ye ki baro ki bo Joel oya tho ha ka jing tho lo pa ka jo ki khon Israel ki yam hakmat jong Mawblei ki khon Israel ki tem ko se hakmat jong Mawblei ki khon Israel ki yam jom hakmat jong Mawblei ki khon Israel ki sham jing kendo ha ka jing em don ki bas ngau tho ma ki don ha ka kolat jo ka jing em ban ya shakmat kalong ka ba baran shadin kalong ka ba ban phai shakamon ba shakadeng kalong ka ki don ha ka por ka ba jong ka jing em badai ha ka ba khom ka ka por ha ka ba Joel ha ka tin ka jong Mawblei la ya tho yang hi Mawblei udon ka khubor lang ba jo bon yeng ya kaban penbena ya ka khubor babha ka jong Mawblei bagata ka long kombala pulis dang na ka khot ka war pupra kanja kisngi bakipor Mawblei on pa yo mense makhot halor iwei pa iwei baro halor kado baro but ki benta ye ki bangal pule benta kalong hagaba kom kata kapor lara jia baki breu ki khot karpa de ka kata utrai on pen em yau haga de ka benta juga kecil ka jong Mawblei ngi ye ka wei ka jisha ka bakra kata kalong I kumba Mawblei uboye kapor nakabanta jungi kibreo bagan kapor ka boblun shashkor kan kapor ingi kibreo imat la dengin khot karparo Mawblei nom shashkor bagata kapor le segre kapor bagi khon Israel kin sa sharing mrao Henry haba kila sharing mrao haba ki don haga rijo ka jinglong mrao I kumba Mawblei wong kala de kapor
Yanga bangan syashkor. Lada ki brio ki Tuhan kam yanga. Lada ki brio ki khot kerpad yanga. Ki yam ki pendem yelade. Ngan yos ngewang utrai. But kin mat ya kajing penem. Ki dak jong kajing trai bapala umen sembakot. Ki day ki bentai ki bakordor. Ki bau Joel uyo banya thulupa. Bara bangya keren syapang. Kajing teno kajong blay yo men sembakot. Kadai kapor kabas ngobang. Kapor kabas ngotiang. Kakti nublay kaong. Kaya kapor kajing tray umat sebakot. Kadai kapor kisri kibakado. Lalaki brio kemito ya kata kapor. Kajing kodet kan lap. Kajing janjar kan lap. Kajing jat kan lap. Nama kadai kisri bagi por kibakado. Kakti nublay nama kata kaong. Kadai kapor kabaki brio kin pai kamat chautrai. Nyai ngo yau blay. Haba ngi puli ya kada kabenta juga ketika jau blay. Sengau ko mau Joel o ya thulupa ya kada gisngi jongi hakada gaya hakada gisngi kiba menta. Kiba mangi ki kon ke jong blay hakada gari ka jongi ngim plasho sapang. Kajing hiar, kajing tray, kajing penkendo, kajong mensemakot, jong blay. Ngemaki ya, hakisngi, kajing tray, kajong mensemakot, jong blay. Habang mensemakot, jong blay. Uan hiar, utray, hakane kapertay. Ule kumdo. Urong hagibreo. Upenkendo, yaki. Pi kajing tray kajong mensebako jong blay. Ha kajing em jong ikibreo. Upen kendo yangi. Ya kajing em jong ikabakumno. Larangi em kajing em kababha. Kajing em kabakot. Kajing em kabahok. Kenlang yobor. Kenlang esoprang. Kenlang skoskem. Baka beneng kalau kejongki. Henry lagi beriu, kidon hakajing pengenduk, kajong mensebako jong blay. Haba kidon hakajing sensyar juga pop, ubaman. Kata kading mensebako kan tray kan pengenduk yaki. Ken sengau toy alade, bagi longkin nong pop, kiberiu kibalan not ko bakajing. Balarakim keloy ban yeng jod. Larakim keloy ban sengap no ia kajing khadi kajong utrai. Klempep kajing jat kan lap yagi. Kesnem arajan reo kabangirakhe ya ka revival. Kare kesnem jong kajing kemen ka bakrau ya la kajong ka balang bau ble shisha ulapen em yanga badabi. Ngilong ko mangilong day namar kajing treva pala. Kajong mensemako jong blay. Badai ka revival hakari ba iye jongi kari kasijantia. Latep hakaleng kapertai. Hagoi kapor kat bangide don hagabalang hamairang. Wan kibreo nari Japan. Kiwan banyoi, kiwan bantep. Kiong hangno kata kejaka baga revival kala tray hakado kata jaka baga revival kala jia bakiong ngelewan kenang naru rijapan syakade kejaka baga revival kajong blay kadon bangi kwa baga nem kota kata herre nagade kejaka baga revival kadon ngin raya ka syari Japan. Yang nun, ya kajing tray, jauh blay, ya ka revival, ya umat sebako jauh blay, ong kibreo hajapan, badam tang kata hakeleng jong kane kapertai, namar kitip syai lada umat sebako jauh blay utray, kamut
Lada ki breu ki khot kerpat. Ken yo mat ye ka jing pen em ka jo. Haba mat se ma khot utrei. Ki breu ki IT ala ka jo ka jing ki breu ki kala ka mot ba ki breu ki ino no ye ka pop ki ino no ye ka man baro ki khlan no ye ka ji dai ka basni jo ki bat ki IT samai ye la ka jo ka jing bat ki wat yo try de ka don hot baro ni shem hakak tien ka jo blei don shubun ba ki banta ki bagi breu ki wat yo try laringin pule legak tiga jo blei sapang o barti mayos piken mau nem habo jisu ulai poi hakawe gasnong ula don une breu o bakerteng o barti mayos une breu ongkade ka bible gak tiga jo blei yo igi khamat uba malla Bat ubreu ubado jingkerman halaga jongga jingim mdon lat bandon jingkerman haga jingim jongu nama kata ka jinglong jongga met ka jongu haga jingim jongu ula kalalong ubado jingkerman abu jisu upoi syakata ka jaga shemtep iki barho kilat kilati ki badai balle harha ne ubreu Uyos ngeu bau jisu uan cakata kacaka ong kakti kejau blei ula perta legiktin ke bajam ko jisu to isen yanga ki palba ki bedon nangta ki leran ki ong mameu malla balei me khot kumta ki ong ngap jar Une upal ba karuni me pertale ayu kumta ngabjar mameu bamalla hereng ka bible une bamalla unang perta khamjam ko jisu to isne lem yanga lada uno baro uba khat de ka utrai on pen em yo Utrai, uyo ngeu, ye kajing khot jauh de breu, ola pai khamat show. Uyo ye kajing don kam, bakata kajing don kam kalong, olong ubreu bamalla, ukwa ban yo imat. Uji sungi kan mau, ola pen pet, ye kaj khamat, jauh de breu, obamalla. Ola breu, ola mari ki kamba. Ola mari ka jingkar khuna utrai kek tinu blei ka baong uno baro ba khot kar pari ka utrai an pen em yu kala long how do breu ngi kan mau shu lokas pra sopway ya ka jingjia ka ba baro ngi te ba ka ta long sapang ka wei ka kantai ba ka ta ka kantai Kadai ka breu ka pang misnam ka pli kan rat khadar snem kadai ka jingpang kalamat ka jim jongka bangga bible ka ting ka joblei kana ka breu kalawa de ka jing sumar kala let ka chikabas ngau ki doktor kala balo ki specialist kala balong ki ki la jing sumar ki bagayos ngau ka bakam krau ka bakam ma ka bakam bet ka bakam biang kala mare sata kala pelut spa kala pelut peu kala wadi kelenti baro bagan yo mat ye ka jing khia ha ka jing em jongka hari ka jubab ka ka bagalet kalong em Shu em hi kat shakabalek. Shu pelut kai ka spa. Shu pelut kai ka pau. Shu pelut kai ka por. Ye ka bor baro. Mdon ka jubab. Bagan yo kya. Kada ka breu. Lelei. Kinong batay jo ka Bible ki ong. Kayam lang salang kala sedang ban petpo ya kada gabriu kayo jingpang kala ayu ka bakom kani imat kala ong kanong pop kala pop kada gabriu nakata ka daw ublay man ban yo jing arab nang no ya ka kada gabriu haba kayo sngaw
bau Jisu uan siya kata jaga. Lembau pai ba o babon o balabon yau Jisu. Kadang beriru, dekat jing sedang kadonor, dekat jing kocing mal kabaskem, kaong ngalet syau Jisu. Kadang beriru haba kapersyang balai syakata kajaka, mla bantur syai ban Yeshem yau Jisu. O palba belba keleker saudong yau Jisu, kanam la ban Yeshem yau Jisu. Artat ke jingpang ke bergemet jongka, ke jinglong ke condition jongka, ke long ke bantur, syau tau palba, ban Yeshem yau Jisu. Kali akun ke bapelikan rat, kali elek syitong, ke bekot le kabut kabor. Herai kambe ke besok, ban Yeshem yau Jisu, apa yang tau palba. Herai ke bekadu, angka keting jauh Mawblei, kumno, haka jeng bonu palba, ke jan ke jeng Jisu, nang tai na kham jengai, kala per na jerong, bakal ke beriu, kala yoban bat, ya kermiang ke jan kup, ke jeng Jisu. Terat, kalabat skem, ya ke jan ke jeng Jisu. Barangta ngalaban mundur merway kala kemen kala duai halaga donut bakum tahi ong kakten Mawblei kala yok ya naga jingpang misnam kala kot kelempat ong Jisu pen kot kala dap kot ong ke Bible kakten Mawblei barangta Jisu ulapai syadin wong Manu balakta ayanga. Kisenran kiong kenrat kat ni gaji kentur jong de palba me ong ti manu balakta ya me kajing mod jo kisenran kalong shibon kenrat kele kentur shame kele akta ya me bar way bagam terter u Jisu ong wem ngam semut kumta kam semdei kenta kesenran jonga herega sngoto don manure balakta yanga nabaga sngoto magabor jonga kalamino nanga hang kata beriu kabala do cengkermen hang beriu kabapang kaberiu kabala syaiben kalayam kalatur syata sejan kong kenradai manga balakta yame keran galayok ya naga jingpang karasnem kabangaladon naga jingdo jingkermen kenrad ngalayomat ya ka jingpen kia uno baro ubakhat kerpa de kata utrai an penem kino baro kibawan sautrai kibaya syamrutrai utrai on penkia utrai on lagi kamba utrai on penem ya kaban sem kaban jot kaban rem kaban sem kaban kodor jongi unum kentat yano kita baik sedos kelong ke bakat sang ke khot ke ba iwe terter ngi puli ya ke Jingia hakabo Moses uladai bandon harut jong kaduriau besar hangta harut jong kaduriau besar Moses bau pailang Israel don napdeng jong kajing sa dom sa lengo namar haga jingya lenti jongki haga taga riklau kilapoi haga kutlat jongka jingya lenti kaduriau basau syakmat kishipayu paro nadin syarum basaneng kinamla bantur kinki kon Israel kidon hapdeng ka kutlat jongka jingya lenti ki kutlat jongka jingim Kikon Israel kila kren ben yo Moses. Kikon Israel kila pas yo Moses. Moses melaya lamingi negeri Egypt.
Hato men pala ranyangi hangni harut jogare duria basau. Moses ulas ngose. Bara bagi kon Israel kila keren shubon yo ola pai show blay ola kebirki kamat show blay wanga blay. Syai ngalet syanu galantia jonga. Blay uli i yo Moses. Wong yo Moses medan ayu hakakti. Moses wong ngadan uding do. Ra ayu uding do. Kaduriau kan sekat aliang. Uno baro. Uba khot kerpan yau trai. Unmat jika jingkerku. Pilaban Shem Shibun Gibanta Haga Bible Kaktir Joblay Uno baro Kano baro Kabakot Karpadi Otroy Snab Manti Otroy Shimong no Nganamle Otroy Onamle Benjano Yano Hare Otroy Ujubab Hagabaday Hagababiangtam Bakin yo yaga jing kamen Kino yaga jing job But kamtame Kinyo yaga jing panem Ke kantay nong serapta kadon akan nems niu gikan mau kapor hakabam don jingbam kadon apa yang kajeng kabakrau Henry hakat kata kapor wan sekisakri kijong utrai ko kong ong sikijong utrai ngila tangan IC jingbam yang iban bam kata ke kantay nong serapta kadon tang kendiat upureo kendiat kaumpriang hakajaka bagan bam yeladi baukon kataru setang sisin bam bat kimtip kinyap no tharai hadin bakim yo ajing bam kila ai hakisikri gedong trai bad hadin bakila ai hakisikri gedong trai ongka tin gedong blai ka kentei nong sarapta Kam semdon shu hakakulat jokan em sniu. Bam menta dang don sa kata kajing bam. Bam lasai dang don sa kata kajing bam. Bam lasai jan me la sisngi bagam ter ha do kabakut jokan em sniu. Kane ka kantei nong sarapta kamma di kajigar ku jo trai. How blay jongi mdon kakulat para banget. How blay jongi mdon ganu kajing kabola amla banirap ublay jongi ulong blay ubakrau ubahaba kibriu ki khot karpa jau haba kibriu ki wan shau ut kloy ya gaban pli ya ka jingkang barunyo ya gaban khawai mer or padi ki kamba ya bakrau ha ka jingem jongi khun ke jau blay Desebun nabi ki ong pastor kata ti kajia haka Bible haka testament ka barim ti kumno syapang jongi menta ngamla ban klam sngongo yo blay ha kisngi kajing em jonga ngalayo isisha bal ki brew ki jong blay ki khot karpa ti ka karteng jo u blay shamino tv Iway long kami hakaway ka sinong hakaway kabalang. Ito ni ka jingpang kabajur. Bad hadin jo ka jisitom kabajur kabaktaay ka met ka jongi. Ki doktor kilele sitom baplikan rahat. Kilele di kilan kilanti baro kumno ban penkia ya kata kabreo. Herrei karai jong ki doktor jong ka hospital iya kata kalong kami kalong. Mla syo Banyarap ya ka. Hagabakadu kilong kong kabha bapilay paino shalaying bapinyo bani snobha penyo bani i penyo bani sumar bagayeng kasem namar mlasho balay ya ka jingpang jongpi kong ki doktor kilabu sa tangki kenta hagaji em jongka kumta ki bay sem kilara no shalaying kilayam ki baplikan rat namar kata ka khubor ka basngosi mla shuban sumar naga jingpang ka bailamat
layawan lot ke bayang sembaro dekat jenis ne ke jauh belai nyelayo benes lok kita ilong kami nyelayo duai nyes lok kita ilong kami yong kokong tu senguhun mopilayo ke jing sumar herrei ublem semon pen kod javi pen kreno ialah ke juga jing em pilai pilong ibadan bok satang di kenta pila aktif pilai no dengan pertai pilai beri ibadan bok pen kreno ialah ke juga jing em Piti biyang ijaumat yong em pastor ngam kwa ya kata ngakwa bau blei on pen kia yang yong ngangeskem ublei on pen kia yang otroy on pen kia yang kesnam ka jau Jesu kalau ka dor ka bakrau ngan mari kamba ka jau otroy on pen kia yang ngongkong kektin ublei ka ong ka jinge jompa ka pen kia ya ba sa stang kata ngie duai bar hari ka jing duai ai ngo yo ublei ngala bar yo idel jo ke khmat bo troy open kia ya ka sagri ka bakodo jo jat na jing thia ka yeng kayat karwa yoro yo troy ngala yo mat eka jing pen kia ngala yo mat eka jing pen kia ongong ho troy plengke tin jamekong la no baro oba khon kar pari ke karte utroy an pen kia utroy un pen kia Mdei tangga ke testament ke berim, mdei tangga por ke jauh Jesu, herrei hadu kene ke kelemat log ba ie jonga hau trai, lana don mano badem man kon kerpat hau trai, utrai na beneng, oyo i utrai unle ki kamba na kabanta jong fi. Ki para bangi bi tau trai ngia me kiri kisngi kat chaka bangi pai ngi mat iki jinge ngi ki pastor ngi kita membesan kino syarah juga balang habangi rong ki yeng habangi kendo ki para banget man ki yeng man ki para banget bihir habangi rong ye kendo ye slog baki ngios ngeu sata ka jingyam ngios ngeu sata ka jingdu jingkermen ngios ngeu ka jingbom sngan ka jingbom tikna ye la ka joka jingem bangi em hagere ki sngi ke bakado Hagabau setan utrai tonbor, setan ule jubor, ule traikli, ukam genti, wadingi ki kon ke jauh belai, ban pendu jengkermen, haga jingim, ukum agak tin ke jauh belai, setan, kumu sing, ubaklan bor, udah kerhu, udah ang, ye ke sentur ke bahe. Maliki dong, maliki lad, ya no, banyo nguteli, angga Bible, wadi ke bala jir, udah setan, lada uyo, ngoy lega nguteli. Ngiem, hakita kisngi, lada ngipet, yaki YouTube di kisngi hakaleng juga pertai. Mdei tang hakane gari jungi, hakaleng juga pertai. Ngiam aga pleng kapor, kabadab di kicing kapor kabadab di kicing le. Hakari kicungi, kiyeng, kipat kipra. Ulok bagalok, hakajaka bakian dia semut hojingmut. Hareu setan open air gadonod hado bom longsho wat bania pen markman bania kren markman bania penuan ya kajeng ya kajaba kalang ka bakidon pen beraliang ki khon ya laki kmi ki pa bonba kilong kmi ki yam kyong pastor duai lemse nagam ki khon kiba mansho ban kela, ban sengap, ya ke ai ke bengingis nengi kerau.
Kirigisngi kibasneu hadu kata-kata. Kijing sneu kibangi mad hagirigisngi hagari kabae jungi. Kajing kenrei jungi kijing de drugs, kijing de kiat, kijing de kinja, kijing kalai, kijing totem bakum tater. Kila kenrei kila tre don bor hagirigisngi. Bonba namagata kilong yinglong sem kiyam kilong kami kiyam nama kijing jot kabakiwan la pagachim jogi kilong kami balang kilong kapa balang kiyam kilong sharai kiyam kamajomblei nama kijing jot nama kijing baman joga de kapateng benreu jongi kabangim bonba hai kan igisngi ngema pedeng ke jingdo jingkermen ngakan mau ya ke history chapang sadu sendasing une ke history ka ong udai u hindu udai unoyalam u bala tren bala hikai u bolong unoyalam jagan yam hindu han rei kisngi ke jim jo ong ke history don jingsok ha kaman sim Kabagisngi kanayat, kaman sim jo kalenga, kaman sim jo kapisam, kaman sim jo karugajele kabakrao. Baru ne ubreu, o don namagata, hapren kajinge, namagajinge le, kabadon pagadono jamu. Uong namagata, kaman sim kasngopisa e. Hagawi gamit, ongka history ulale kumno, ula shimye kakarai. Dang dum siteng senya ulaki ulasum ulasai bawong kumni ngan duai hakasin kabakado balada ublei ladangam ni syam ublei hakani kasin kabakado ngan namento syuban em kabahayanga bangan yapno ngan penyapno ialadi ladangan nam syam ublei O sadar senasing, ola leya ka kamera ka bagarpang, ola dem kosi, ola duai, ola yama kemajong Mawblei. Uang donem Mawblei hagane ka pertei. Baladon Mawblei on penpau ngalinga ngapisa ngajenjar kamansim penpau hanga. Hading kajing yam kabaran ruka donot jauh senasing. Ongka history Mawblei utrai jing Yesus Kristus uan pau haka kamera kabau sasu senasing duai. Wong kosasu senasing pecane. Ngalong Mawblei ngalong Yesus pec uyo i ubru beriamli batang sipang ujano Henry ke history ke itu nado kata ke kelemat kalawan ke jing sok ke mesim kalawan ke jing kemen ke mesim kalawan ke jing tau thmai ke mesim badado kata ke por ulatip bepleng dan Mawblei beem hakane ke perthai ulaong nai kiblei thala baro Kiblei, kibalo jiyaj, kibalo jem baro, ula kenno, ula bod yau Yesus, ula kalalong uno ialap, ubakrao. Uno baro, ubakot kerpa, deka kata utrai, on penem, yau. Hakan ka Jingiaseng Ialap, kom ka Presbytery, ngilaya ino ikibalang kejengi. Ngile no kumki kun ke jong Mawblei yiki jingi sam ke jongi ngile awalang syakade ke Jingiaseng Ialap jong ke Presbytery hangni hagabalang hamau siat kanam tungin dia keli balai Mawblei upelong yengi yakade ke Jingiaseng Ialap kali balai Mawblei oila dia ke Jingiaseng Ialap klempep Pindiok sengawi ke jubab ke utraong dan kimen sim ke bakodor ke bakot kerpat jana
bangayo sngeo ika jingyam joki ngayo sngeo ika jingud jongki ngayo sngeo ika jingjam ma joki ngayo ika jingdam khosiu joki ngayo ika jing padono joki ngayo ika jing kwa ban thau thumai joki namaga tau pli ika ka la joki ka Jingiaseng Ialap baraka ka Jingiaseng Ialap namaga ta ladon mano bas ngau tho ba phidon kam yo utrai udon hasnda jongpi kamper ngilong kibreu ke bakumnu kamper ngilaya ngilaem hakaperthai ka bakumnu ka balong ka jabo ka jakhlia persyai ka man ka Mawblei ni hakalanti ka bakumnu kaba manga usakri bare jong trai nganum te bi kata Mawblei jonga ba jong pi uyo iyeng iwei baro ngah banga pe je pi nang ni i ka khmat ka ba pho samarki ka jing ka man jong pi Henry Mawblei jongi upe jangi hagan ga no phais ni ngam te uyo i kumno ya pi yo pidon hapdeng jong kijingele uyo iya pi komba pilong namagata lesi pidon kam yo khat kerpat ya utrai unnum ino ya pi unnum kentai ya pi pinma de ka jingkerku na utrai Jisu ngakwa bangin ruai ya kata jeruai koros kaba lai pulai kejeruai koros kaba lai pulai wan mense makot ngadon kam kade kejeruai jongki breke badan kam ya utrai kade kejeruai jongki breke bawat ki breu ki bai la je ka jing tre ka jong mense makot jong trai ki duai ki ong wan mense makot ngadon kam wan daga bor badaga burom ma chome wan mense makot ngadon kam ngini yang lang borok ni ruai kade kejeruai koros wan mense makot ngadon kam wan men simba kun ngadwai wan hakabor mat kaburom wan hajing long khul jong behi hagaw ka Jingiaseng Ialap iwe ikon Samla ilawan ilayam yang pastor duailem ngadon pring jele usaitan uan baniel he yang uan ban thong ka chem janga bangan job ya ka jinglong Samla un penjot ka chem janga ngele duai barita ikon Samla menta ilalong syakri jong trai Mawblei uyo iyang iru ngini ruai biang sajisin wan men simbakut ngadon kam wan men simbakut ngadwai wan hakabor bat kaburom wan hajing long khul jong behi ngakwa ba phin pendam yelo ji khale ngakwa ba phin duai ba ka jing duai ka ba phin duai ya ka jan met ka long ka jing duai jo ka jing yet yaladi yo don na pedeng jongi hake ka Jingiaseng Ialap utrai ulawalam ya pi hangi uyo i ya pi komba pilong udon kam ya pi
lesi POE ya ka jing long jong pi Berada pidan kamro ya utrai, khot kerpa ya utrai, hagar ke janme juga ke sengi, utrai unis neban kerku ya pi, utrai un pelat ya pi, don lesi kibau syaitan ulat te ya kaci im jong pi, don lesi utrai ulayo, syaitan ulayo, ya kaban letrai kle ya kaci im jong pi. Lesi pidan ka jingket ka bakya pidan ka jingiaseng lesi lemba ka jingpang ka jishitom ka balabat ka balakom ka chim jong pi pidan ka jingiaseng lesi ki baya sem jong pi ulok ki kon pidan ya ka jingket ka bakya na ka banta jong ki pidan ha ka jingiaseng ki baya sem jong pi ki ba magapor pi judua ya khama jong blai Kadang-kadang kepor, kabau terai kuah bani rap ya vi. Kau Mawlai rap, yaki kon Israel ha kepor kajong Joel. Nuju Jisu ni rap, yang giro ada kejaseng. Komba pilong, wana kemajong utrai, unum ino ya vi. Lada uno no baro, kanu baro bukan kerpadi utrai, unyo iya vi. Kal bangindang dona kal jong kajing duai. Kal jong kajing yet yala kajong kajing yem. Lada pisngo tho lupidan kam yo trai. Bangin yo bani duai na kabanta jong pi. Lesing ngam long ye ha kaba ngayeng ngar kapor herre ngkloi bani rap na kabanta jong pi bani duai na kabanta jong pi. Henry ha pi PYT so utrai unya rap ye pi. Ailah dari Jingiaseng kapamenta lalu don mano badon kam ia kajing kerkuna utrai lesi kajing em jo kajing kuah bantau thamai kajing em jong kajing kot jing mut kabaskam bangan IT thamai hakma jong utrai bautram tau thamai kajing em jonga ano ye pi kadek por syura kikti jong pi kajaka ko pidan ngali ikikti jong pi ngali ikikti jong pi o ngali isibon ba ikikti jong pi Pira, oh kini kiblera baro. Lesi dan shibon kiwaipan kibra halendet jo kaji jonga syukuri berjau trai pilara jo kikti ublei onerap ya pi blen kerku ya pi chupenap no. Lalu don na pi kibran kami kaji sulok. Kidon ki pastor kita memesan. Kidon lesi syukuri jo trai kibanerap ya pi. Henry nakaliang jong syukri bare jong trai ngakwa banong tangkat ni ko ki kon ba ide jong trai ublei utep ye pi ye kajing em ka bare kajing em ka bakan long jong pi baro utrai utep usnyo jong pi uhap kat no ka kli jong pi unyeu utrai utrai utep iki clench ing jong pi utep ka loren yeng jong pi utep ka menta utep ka la shai ka jong pi ngadon man ong pi ko ki khon ka jong blei shania hau trai lesi pi don ha ki jing ki ko la jo ka jing em ngade thoi pi hau pi ai ti show trai pin namat ya kata utrai un kershan ya pi Shani hau try, I tilot hau try. Sedang no, ia kajing em kabat hamai, kajing em kabat kajing umut banduai klem dapot kemantai. Sedang no, kajing em kabat hamai ban pulih kekti kejau blei. Sedang no kajing em kabat hamai ban syakri hau try, ban wana kajia senglang joka balang. Ia megeri kesengi kabat dap di kajing pensoi kababun, kajing pentamai kabun. Sedang no kajing em kabat hamai. IT no show try pentamai ka jiga jong pi bala jong try banna ka bantai kini ki baro ngakwa bangin dia tuai entang mangahi mapi baro ngedon lang baro ang niki paron serai tong ini kershan lang iki kon ke bala sus pa jong try ke bala shem ya karai ban yo sngew ika jing khor try ban thau thamai ban IT thamai la ka joka jing ngene kershan lang yapi ha ka jing duai lang ngakhot lang ingi baro tu ngene bolang ha ka jing duai lang ka jing ngene duai ko blei ko kpa jong yo bahabeneng long kaburom kajingo ba kajingero ya metrai nama kade kapor kapokordor ablei babang
Bamala pela yang i kom ke Mawlai Presbytery ban pelong yang ke Jingiaseng Ialap haga ke balang hamosiat kenam memang penyo yang ke Jan Mir ke bakodor ke bala ni ke jing penwet baro ni ke jing tajing komo saitan bagapop bangila ban ke por ke bakodor ia ke ban syakri ya metrai ai ngo ya me Mawblei bakodor ba mewan hapdeng jungi haga ke Jingiaseng o men sim jome o ya le lord haga ke por ke bagi dang syakri ya me open key utray open kendu iki khon ke jome trai kini ki khon ke badon haga ke Jingiaseng Mawblei kila shim ya ke senjam Mawblei ban ra ya le ke jektin bad kata kalong ke por bagi klemat ke bagian kujumut ban tau tamai ya le ke jong ke jim Mawblei ngada duai tu penkentang yai wei pai wei baro kimen sim ke bakodor ke shim ya kajing penkendo haga bakir rai lektin tu penkentang ke kesnam ke bakodor jongmen penkoi ya ke pop ke bayai te ke bayai stren ke bayai kom ke jim joki launo iki jing te jing kom joka jing em ke batte ke bakom hapreng ke jing em joki le sewat haga jing do jing kermen Mawblei jong ke jing kermen try to dekar khu bagi kon jome habaki IT le khamat jome ken ko jemut ken stang no ye ke jing em ke bathamai ko try ke jing em kaban ino no e kabar rembaro kay kapop kabestin na kacim jungi ngine no ngin pai no hakajat jogading finan hakajat jogading finan ulum kalbari to sajangi to pen ko jingi to pen kan tai kasnam jome ngin long ke ba ko tha khamat jome ngin long ke ba thamai khamat jome bangin mi no ke Jingiaseng Mawblei ngin yo ma chisha ike jingker ko ke ba kan saitam jome bangin yo Jesu hakachi em jongi ngin la banjai kalenti ka bathamai kalenti bala thau de kasnam bangin yo ma ka jing penem men ker khu ye ka wei ko met sim ye ka wei ko ka long ying ka bala shime ka rai ka jan mit men pendah bi ka jingker khu bukan Mawblei joma kan Mawblei bi ye la ka joka Presbytery kan mau ke balang baro ke bapo joka ka Presbytery kan mau ke ki khon jo Mawblei ke ba don kam ye me trying about kerpah khamat jo Mawblei yole sidon ke bapang ke bastom ke Jingiaseng ke bawan shamer ke donor ke jingkhia ke bawan shamer ke donor ke jingyam pa donor ki kwai ke jing penkhia jo me try Mawblei jo ke jing penkhia ngalaman ke jing penkhia jo me try bangas ngos kem bagi kon jo ke janmit ke nyo mari ke jing penkhia hagar ke jo Jesu uben Nazaret an penkhia iki jing pang bampang an penkhia iki jing pang ke bahar kom de ka bagi kon jo me ke pai de ke jinget ke bas kem ke le pai de ke Jingiaseng Mawblei ki briu ki basania tang hame ke bangai ber IT shisha met bemasim yela de shem Mawblei ngi wei pe wei kam kan ti yang ikut kerat dekat Mawblei joma. I ingin miri dekat Jingiaseng ki priu ki ban pelong ye ladi ki khon ke bala siu spa dekat senam joma. Kan mau kerpangi dekat balang ruau Mawblei. Lau ke babon ki jing pun kam jongki. To ker kui ki kena ya dekat bor ke joma. Kom bangi lau trai ngi mana khamat joma. To ngau yang itu sya skor jing dua jingi. Namo teng trai jing Yesus Kristus ngapa.